الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين رتجا الصلاة خدا الهوى بن بيفا ما يأفرو أجر خدا حسكت دي بشكا يكيبت أجي تفسير ايكش سورة القرآن أو جي سورة الفجر. الدور ترتيب سورة الفجر دي بيجين اف سورة ايكش وان سورة القرآن يتكود كفنت جزية عمايدا كود جزية سيهي وديماهية يش قرآن ودهجمارة سورة القرآن دا اف سورتها سورة حشت ونهي الدرجه هات نخارا في سورة تفسير زان همي الوي باورنا كواهشت المكاه بري مشخت بونه هات بخار وگرم بیراخو الوی حالی بینین و یه پیغمبر صراف لبن و حوالت وی المکه تید بورین دزانین که حالوان حالک زیده برطنگ بو و هما بس بیجین هندک جارا الوی دمی هندک صحابی اپ بین طنگیه که وصا زیدت حسیان اد چون ادگوتن پیغمبری صراف لبن ما تو دعای که بو ما اج خدای خوناکی داوت هوارا ما بیتو مج دست وان کافرا رزگار بکت معنى طنقافية الجهمي لا يافا دور الوان گرتبو اتجفاكا مكه دا صالدارية كافر بو و گوتن اوان بو و مسلمان بندست اتجيان و پشکا مزنتر یا خلکی ابتشاف گومان بر خداوان و هندک جارا یان پترین جارا مسألة گهشت هنده مسلمانش مالت وان ادهاتن در خستن و بریا باجری اب ازمان آگیری و آسنی ادهاتن آخفتن الوی بریا ها اب وی ازمان هاتن آخفتن و دنگلوان ادهات چکرن الوی دمی سورة الفجر هاتخار دا مسلمان الراستیه که مزن هشیار بکت راستیه که خود اجکار و کریار ظالمه یه بی آگه نینه و کوی هاشوان هیا و روژک بوان دانایا هردئت و اگر هات حکمداری و سلطنت و مال و حالوان چه مفای ناگهین توان نکه داد گل آیت سورة الفجر بجین دا بزانین کانوه سورة چاوا وی آیا مروفت خودم باور پرورده بکد سورة وکی گلک سورة دیت قرآن ابسین ده دست بید کد بو هنده دامل گرنگیا و مسئله هشیار بکد یا كسيند السر أدئت خارن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر اب فيسين دامازن سورة دسبت كات اب دم ألند بري جاف الروجي اب هلت وبجشاتي أخويا سبي پر شوارش بپیچت جاره که هوا هزراخو ات هنده دا کریه کدام شف نزیکی دیماهی خود بد رشاتیا و دجوارتر لید اید دا اب و دجواریه خلکی الهنده هشیار بکد که چنما شف اب همی رشی و رشکت خواه دی قشیت و ورفت الند دم دنیا تک دا بهنا خوهلت کشد و برب روناهیه فتشد و پشت داتا طاریه دمک ابهاتنا خو هیویه ات دل خودم باوری دات چینت کو طاری اگر چند دجوار جیبت نشد ریل مزگینیا هاتنا روناهیه بگیرد شوا ظلم و زورداریه اگر چند دلت هجار اب هنگی فتجی نشد باوریا ابهاتنا الندکا گش و آزاد تیدا اب برینت دمك رحت دا سفكت بن و سنكت دا فرحت بن و پرستنا خودت دا فرت بت او پرستنات بتا شکر بوی خدایی یش کرم خو پشتی هر شوکارش الندکا گش دای و پلکفتنا بحث کرنا عبادتی سینت اب شوت پیروس هتا خورن وليال عشر سینت اب هر شفا و او هر شف چه شفت صالنا سيقوتن تفسير الزانا الدور في چنده هنا هندك بيجن او هر شف شفت دسبيكا هيفا ذو الحجة هنا
کو هیوا دیماهیش ساله و اوه او دهن یت ام کردید بجین ده کت عیدا حاجیا و هندکت بجن او شف ده شفت دیماهیا هیوا رمضاننا دم عبادت دا زیده بخیرت کفت و هندکت بجن او شف ده کت هیوا دسپیکا هیوا محرمنا یت کوب نهین و دهین اب دیماهیت این و هرچنده پتریا زانای تفسیره السربوچونا ایکینا کو مقصد به ده کت عیدا حاجیانه بل اشکرایا کو مقصد به ده شوید پیروزن اد الصال دا اجبروی پرستنا بو خودت تعداد ایتا کرن و کرنا حجیه والشفع والوتر شفع ات الزمان عربا دا بمعنى جوت اد ايت ووتر بمعنى كت انا كوسينت اب هر جوتك و هر كتك هبت وعندك زانات بيجن كت روجا عرفية كتبت روجا نهي وجوت روجا ايكش عيدا حاجيانا كو روجا دهية وعندك بيجن كت خدية وجوت هر تشتكي دياش بليوي وچنكي او صحبتا سندل سر اد ايتا خارن صحبتا نمان زورداريا زوردارانا و تبرنا سردا چويت كافرانا ياد جه خدا بو پشتی سند خارن اب الند دم اد ایتن سند اب شویجی بیت خارن دم اب طاریا خواه اد چت واللیل اذا يسر و پنفت بجین دم شف اد چت الريب و روجكا جش اد ايتا فاكرن هل في ذلك قسم الذي حجر اري مدفان سندادا قناعتك بو خدان عقلي نينا ما يتجه خدا نينا مروف عقل دار هزرا خو دوی سینده دا بکتن و به وانتشت سینت به هاتیه خارن بزاند کو افتشت سینت بو هاتیه خارن راستیه بله او تشت سینت بو هاتیه خارن چیه؟ یا مت زانین دم سینت اد ایتا خارن ات دیف دا او تشت اد ایتا گوتن ی سینت بو هاتیه خارن بله یا امت بینین ادوان آیتا دا او نینه یعنی پشتی سینت هاتیه خارن اكثر آيات شو سر بحث ايكي ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وحتى دي ما هي آياتها في جابا كان أو تشتسينت بوهات يخارن زاني تفسيرت بجن جسياق آياتها أشكرت بيت وتشتسينت بوهات يخارن أفايا هر وكي خودت فيت بيشتما سيندب أفيت بوري افتشتت بوريت بحث جهاتي كرن وهر طاغية وزور دارك هبت البرمن آسنابت وروجك ديت از دي وي تيبم لو اكسر پشتينجي آياتي يعني آياتا برپر هندك جوان طاغية بوما برچاف كر يتكو وصابو دنيا يا خوكري حتى دمك بسروان دا ودي كفتيت وان دا هاتي وان هزر كري كو خود حاشا يشوان غافل بوي والدنيا أجدستوان درنا كفت أو هرو هردمينا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد أفا نموني إيكي وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أفا يدوي وفرعون ذي الأوتاد أفا يسيه وهر إيكي إشما هر إيكي إشما اگر بینت سر هزرا خو دشت لیسته یکا بیدی ماهی اجوان ظالما دست نشان کد یید کو اش هجینه ناویتواند گل ناو وان هرسیا بیتدانان ای پیغمبر ای مسلمانت بندست الباجیر مکه ای او کسی تش دست زوردارت نالن الهر جهك و هر دمك هبت ما هو هزراخو ات دیروکا مروفینی دا نکریه و هوا برخو ندایه کان دیماهی دکتاتور و طاغیه و ظالم السرچه راوستایه ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ملت عادي إجاخا إرم أو هوا نافي وان قهل بوي وهوا شنوارت وان الجيرية جزيرة عرب الدفرة يمن ديتين دمك بسروان دا هاتبو هيو ني أو بون أو أفاهيت بلندو خدانستين يتوان السر عردي داناين نشانك جشبو السر هزوان
قصر و قصير ومال و سلطنت وبغوبستان وسكر بندت وان الباشخو هيلاين هندت جهينن كو كسي وكي وان بهز الوي دمي الوي ولاطي نبو اري تتزاني وان تشكر وخده چه اینا سری وان بری آیت برسوا في بسیاری بوما بدتن انفقو هستین النمونه دوه وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وما هو جهل ناف ملت ثمودي نبويا او ملتهن شنوارت وان الجوريا جزيرة عربات بينن ملتك هند بهزبو خاني اتكفرات صمتن وهزر تير خانيت وان يتمكم دمرنش وان باش وليدات چه بسري وان هاد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ملتوي خداني ويلش كريم مظن او بو دولتوي وكي صنجت عردي قطاي هاتي و باراستي او لشكري هنت ترس كريات سري خلقي دا كو نويرن بتنجي ات مالت خدا بحث فرعون مظن بكن اف فرعون وي و بابو بابيرتوي او هرم آفاكرين او هرم آفاكرين يدكو حتى افروجي هندت جهينن كو او اب ملك عردي بتنه ات رازي نبون لو هزرا بندست كرنا عسماني جيت الدليوان دهابو حاليفان چبو وسرهات يوان ياب چرنگ بو قرآن برپروان بكورتي بوما برچافت كت وبكورتي تبيچ دجي الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب افملتتها او بون يتسر بخدا چوين وكارخو يسركي كريا زورداري وفسادكم مشت عردي دا كري ويا غريب نينا مظن فسادت ناف خلقي دا بلاف بكت اگر هاتووی طغیان کر چونکه طغیان او سرکانیه یا همی رنگت خرابکاری جت زن مظنی اگر گوتا ملت خو از خدای هوا یه مظنم و جینو مرنه هوا ادویت دست من دابت و ملتی سر خوشور کرو دست بو قطان پسیارا و فساد نکه او پشت هنگی ده بلاف بد و دیکتاتوریت حاکمی اگر گهشت وی حدی کو او قبیل نکتن کو عبدینی خلکی بو خوده بد و جملتی بخازتن کو هر اسپیده و حتی ایواری تسبیح بناوی بدن و شوی پیوتر کسی دی ننیاسن بسیار نکه کانه چرنگ شرمزاری دی بسروی ملتی دائت و چرنگ دجمن دل سرزال بن و دیرو که برچاف کریا کو خرابیا حاکم فاسد اپ مرناوی یان کفتناوی اب دیماهینایت چونکه او الدم حکم خو برگریانت کتن کو بری هر تشتکی ملتی اب خوشی فاسد بکت لو دبینی دم او اب حکم خوی فاسد وت چد جی فساد ملتی بخو شنی دست بید کت و اگر اخستنا حاکمه که ظالم کاره که بصاناهی بد پاقش کرنا نفسیت وی ملتی وی حاکم فاسد کار لیکری و فاسد کری کاره که بصاناهی نینه تی برنا فرعونی بونمونه وكي امد ظنين روجا كابتني وكيشا يان دمك روجا وكيشا بل باقج كرنا وفسادا وي ات نفسيتا ملت موسيدا هيلا يوچاندي 40 سال وكيشا فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد قوا فسادا وان جهشتيا كلوفان كي دمهات خدايتا اي محمد عذابك دجوار داريتا سروان و هندی خدای تیل بر ظالمات دانایا و ونایا راست او پیچکل دیفوان بردت و دمکی هفساری وان درشت کت و ریت دتا وان کو پترت سر پی خدا بچن بلی پاشی او بدجواری واند گرد و دم او واند گرد قد و قد وان برنادد بنار تجاوه تفسیر پشکایی که بوش سورت الفجر و اگر خود حس کدد پی و خویا بیدا دی بردوامی دين تفسير في سورة داكو بشكا دويجي اج في سورة شروع بكين نجا حتى ويدا ميام دي هناك اب خاطرها وخودت جل هوا بد